Mas Kuri, Mas Kuri, Mas Kuri. Nah nih, jangan lupa subscribe Mas Kuri. Mau beli lem besi Mas, rodanya sering lepas. Oh iya iya. Coba narik, coba narik, coba narik, coba narik mobil-mobilannya. Tuh lem besi kali ya, bannya sering lepas sekarang. Salam musang lover guys. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi di Pak Bocer guys. Apa kabar guys? Semoga kita semua baik-baik aja. Sore ini gue bawa Una, kita yang narik pakai truk guys. Udah lama nggak dibawa keluar pakai truk, akhirnya keluar juga si Una guys. Jalan-jalan sore, ikutin terus guys. Pinggir, terus tarik, tarik Ram, tarik. Niatnya gue mau beli lem besi guys buat rodanya, roda mobil-mobilan. Karena udah nggak kuat nahan beratnya si Una, jadi sering lepas, rodanya sering lepas. Kita lem aja nanti. Mas Kuri, Mas Kuri, Mas Kuri. Nah nih, jangan lupa subscribe Mas Kuri. Mau beli lem besi Mas, rodanya sering lepas. Oh iya iya. Coba narik, coba narik, coba narik, coba narik mobil-mobilannya. Tuh lem besi kali ya, bannya sering lepas sekarang. Masih nenen. Ayo Bram, kita cari ke sono. Bram, Bram. Tukang fotokopi. Bawa tukang fotokopi. Mau narik Mas? Oh iya. Tarik Bram lagi. Tukang fotokopi cari lem besi, awas terus. Nih awas, nih awas terus. Nah. Terus ada mobil. Gimana Bram rasanya Bram? Ya lumayan juga untuk kesehatan. Untuk kesehatan lumayan ya. Mobil. Ayo, Bang. Mobil. Ayo, Bram. Tarik. Tarik Bram. Lurus. Tarik. La, kita jalan-jalan sore. Wah, udah nyebrang aja. Break. Kang fotokopi Bram. Oh, kanan dikit, kanan dikit. Oleng, oleng, oleng. Oleng kapten. Pegang, pegang. Pegang lu Bram. Tarik Bram, maju dah. Sempat kecelakaan guys. Supirnya nggak bener, supirnya nariknya. Sini jual besi gak ya? Lem besi. Ayo fotokopi dah. Oke guys, kita beli dulu ke dalam. Ini kita matiin dulu, nggak mungkin diajak ke dalam nih. Tunggu di luar. Fotokopi nggak ada nih, kita cari lem. Akhirnya kita mau cari ke tukang kayu guys, material kayu. Kalau ada, tarik terus Bram. Lihat-lihat Bram, ntar jatuh lagi lo. Kananin dikit, kananin dikit, kananin dikit. Nah, terus, oh, si Angon, si Bram lagi ngangon. Si Bram lagi ngangon. Konten. Terus Bram. Gantian, gantian enggak? Hah? Mau gantian enggak? Baru narik begitu, si Bram udah pegel guys.
Sorry guys kalau kameranya goyang-goyang nih guys videonya, karena nggak pakai tripod guys. Ini konten dadakan nyari lem. Muna udah selon guys, sebulan nggak keluar masih selon guys. Di pinggir jalan dia nggak ngacir, nggak kabur. Dan lah, awas kanan dikit, ntar nyusruk lu. Terus, anjay. Awas kanan dikit, kanan lagi. Kananin, nah, up, tarik. Ke tengah nggak apa-apa, berani dia. Ke tengah. Terus tengah, oi. Masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia si Bram. Hah? Oh iya. Iya. Kiri Bram, pelan-pelan naikinnya, pelan-pelan. Ya tutup Bram. Ya tokonya tutup guys. Tutup. Hah? Erlangga. Itu. Ayo guys kita cari ke Erlangga. Kalau nggak dapat lagi, besok dah cari lemnya. Besok pagi. Aku ikut siapa? Sore-sore gini udah tutup. Pak tadi aku lihat mochi Pak. Iya. Tarik Bang. Itu masih kuat tuh, nggak lepas-lepas rodanya. Masih kencang. Tapi kita kananin dikit. Tapi mesti kita lem. Mantap guys. Up. Tanya Bro, masuk dah. Ini dia guys, kita cari di sini guys. Gimana nih cara kita? Akhirnya udah dapat guys nih buat lem ban mobil si Una. Iya. Ini nih. Nanti kita lem biar kuat. Oke guys, salam satu lagi, salam semua. Thank you guys.